tuk chuak nuam vek ule veinun kong khuai tu ta na lifestyle evangelism ti hi kan han zir ho vele don anga amasa in Philippi bung khat chang som pani thu hi lo chiar le masa ila u nau te u kachunga thil lo thleng te kha chanchin tha ti darna tur alo ni ta hlau zok ti in riat kadu ani lalpana thu mal som ro se amen le lifestyle evangelism chu enge ni kanti mai theya lifestyle evangelism chu nuna rong bol ti emo kan nun manga chanchin tha hil ti te hian soifiata ila adik ber ome pathian rong bol tur hian missionary tura in pe kher emo pastor ni tura pathian thu zir kher emo angai hran pa hau lova lalpan min hun na le min da na huna pia nga hian chanchin tha kan ril thei vekani ti hi vena hian kan riat apoimo in ka ria a kolosa akan muang khan engpo kan ti apiang mi hring tan anga ti lava pathian tan anga kan ti phot chuan pathian tan angin chak takle thatho takin kan ti thin chu chu rong bol na atling vek thina rong bol na kan an ti hrim hian mi hring te rong bol lo hian pathian rong hi a bol thei mia lova lalpan a mangai te afa pathisen meva atlante annun buat sai na tura kan thil ti zong hi e in kan pek te emo sil le fen kan pek te ni emo pathian thu chanchin tha kan ril te emo kan chom dol na te po ni sela eng po hi rong bol na atling vekani ti hi kan riat apoi mo in ka ria a rong bol han ti hian biakin chung le ko ran kal tlanga engamo deu khera hi kan nga yang ti ka hlawa chuwang chon voina hian kan tumber po lifestyle evangelism hi tu po in kan omna mun thewa kan thok thei ti hi tarlan kan tum ani tlem lai deu khan middle east ram pakhata tang khuanin phone call ka dong nol maya chuanin ana tho na te milem pathian bia an ya wangin arin na konga harsat na tam tak atok thina ana tho na api suram huai na ti boy thin boka ahlau e mawangin chu mi zo chu api chuan atir kual na sa thina chumia chuan tong trai puyangai na le fui na amamo na ti awangin min ron phone kha lo ni api chu an pathian hne na ain thoi fo thina ram huai hlawa wang chuan ma se omzia a om chuang lova ti hian thuron kan in peta ani hun rem changi mu masak bera ipi chu kapi kan pathian hne na ka tong trai sak ve chinang che o in pathian hne nai tong trai thina are si lova han ti chin la rem mati lo po in a khiat lavin iril ru zong in ngoi rengin ipi chu tong trai sak tho la nang ma po na sa zokin tong trai na hun in siam la kan lo tong trai sak je lang che ti in kan in thla ta ani veinun kong khroi tu hi alongai thadon ti po ka ria a thon po thon ka tuma ama ang po kalongai khave tur tam tak in omang ti garing he hi iriang u chai naram hi community soramani ti kan reveka rong bola har sa mani chuwang chon missionary lut thin te po hian sarkar phalna pa ngain visa pa ngai taknen na tho tur chuan lamin an luta na tho tu rem chang an zong thina chu na thok pa chuan rong bol na rem chang an mela an mu rem chana pia ngin rong an bol thin an ma ni Chinese ho te thiana an siam hasate te anin thian that nuwa an nun mangin chanchin tha an thrila lali so chanchin te po tiang chuan zoin an ril chau thina chu tiang chuan missionary na an thok thin ani ECM missionary pakhat nen tum khat chu sang ni le paruk bor vela khan kanin koma Delhi dai fem vela rong bol thin ani heti hian kabula an rong bol tan chanchin min thrila hindi zir chopanga yan thiam silova an thona te kare theite tiania wangin sap tonga biak hlei thei an ni box silova hindi an zir masate te thin ani chu hindi an zir chung chuan an quarter sa TV an chua an che vela vai ho te chu en turin an soma
an ti thei dam ber chu an nun mangin nel takin lali suwa nun an ma ni nuna lan chu tir tumin an nui mel ne nui sa ngin nel takin anin siama an nunin chanchin tha an ril masa a an nel em nuwa Christian ni ten ron chak ve a Christian a te po anin pe venial nualani ti te asoi ani voina hian pola thu soi hi ingai tu tlang te ang u efisi tanina khan an khung ta hlau maya atum dana chuan efisia ka kalanga an bekina pulpit atangin pathian thu cha ka soyanga lali suwa chanchin hi ka hrilanga ko ran ho te phun nge na turin pathian thu takhi ka puang don ani ti khan chutiang angril rupu chuan akalani ama ero chuan lo mana an lo sei sa tan in an khung dai maya aril rutir lama chuan atur via wa aril ru a hri hle ani nima silangun takina han ngai tu a tan ina khan rong bol na rem changa nei thei ti alo hre chuak ta a athu sei ngai khatu tur te po kha voi khat ma athu sei langai khalo mi thar thiau mai an suala wanga la li suwa chan chin tha ma mo ngoi vek khan lo ni a churem chan na chu a han muthiam chia chu he thu cha poimo em hi aron sui ta a efisi ko ran ho ne na chuan lekha thonin heti hian ajiak ta unaw te u kachunga thil lo thleng te kha chan chin tha ti dar na tur alo ni hlau zok ti in hriat ka du ani ti in lo lungai su u lo mang ang su u hezel chunga hian lalpan ti tur nein min lo da a hezel chunga hian ka pulpit ka sondon efisi biakin atang khan ka pulpit he efisi a hian ka sondona he bi efisi kuatan in chung ne a hian pulpit hungin chanchin tharong ka boldon ani kathu sei ngai khatur te po hi efisi ko ran ho jinga mi ni lo alangai khalo hlir mai chanchin tha andam na turata na mamo ngoi vek an lo ni ti hi lo hre ram te u he hin lo hriat ka du ani ti in lekha athon ani tuna hian khoi muna ngei om ka hello middle east sai om mai thei khoi angei om ka hello khoi muna po om la mi noya in hlo poi ni mai thei mi dor ngak poi ni mai thei nitin office kai thin poi ni mai thei ya puan ta thin poi lo ni mai thei e eng po ni sela ina tho na muna pia nga I om na muna pia nga lifestyle evangelism na hi ithok theya inun le ithil ti mangin lalpa chan chin tra hi ithil thea ni ti hirhia la churem cha na chu I om na muna pia nga lein lalpa chan chin tra hi lopong chuak thin la midang te ne na helali suwa chan chin tra hi lo hril ve thin la anta na tong trai sakin ho u I hon tong trai ho lok te ang ti te in arem cha nang ze lin han tong trai ho pui te I om na muna pia nga rem cha na I lei thiam chuan rong I bol thei chu lifestyle evangelism kan ti chu ani pulpit kher ani love ani na taka chuan pulpit pon lama hian chan chin tha mamu antam jok chu rem cha nga kan lak thiam chuan kan na tho na muna piang hi rong bol na muna kan siam thei kan ril ru lai kan suang tu da nazir ani zo ke lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen itong trayang lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu when a hian lifestyle evangelism poimo na le kan ti the dan tur kong toy te kanin ko mu a he thu cha ngai thatu zong te nu na hian nangin mal som la lalpa anom na mun thewa itana nang ma thu heturin om chan chin tha me chher chidar zel tu an lo ni the na turin nangin mal som la pasal te bula tong trai ngam lo nu anom po in lalpa an pasal te bula he lifestyle evangelism hi lalpa bo zia pasal fanau te jinga tong trai ngam turin huai sen na pe la nu pui te bula po tong trai ngam ngai lo pa kan omani po in nu le pa bula tong trai ngam ngai lo kan omani po in lalpa khoya po kan om na muna pia nga nang ma thur heturin om ni a he chan chin tha hi kan phak ang tok zela ngai poimo a khil tu patian ram din na ko nga I channel poimo iman ruani turin he thu cha ngai khatu zong te himin bot sayang che lali so Krista mingin kan rondile amen